Hindi ya icera ria maabithaa ruhonge rwa IHAARO guku bururiini kiharo-ini kia General Kasam Kianyaga mwena wa GICHUGU niguo guthurima kiharo giki mbere ya mihang'o ya waki wakio yambiriirie. Kuringana na munini wa murugamiri munene ruhonge-ini ruru Gabriel Komora, MACERETE mwena uyu niguo guthurima kiria kirabatarania hari waki wa kiharo giki mbere ya mihang'o ya waki wakio yambiriirie. Just come here as a team to make a preliminary assessment of the size of the stadium, proposed facilities which can come in, any other ideas which you can help to make this a standard facility to assist in youth talent development in this area. Icera riri riukite ciumia ithatu thutha wa mutongoria wa bururi William RUTO gwitikira ihoya ria gavana wa iguru ria gwakwo gwa kiharo giki gia Kianyaga kuria thirikari ya kaunti karuta ciringi milioni 100 nayo thirikari nene heane kigina gia kurikiria kiharo giki. Wacha nijibu mambo gavana wetu amesema. Ya kwanza ya stadium, ukiweka milioni 100 nitamaliza hiyo stadium. Tumalizanie hapo. Gavana ni arutire milioni 100 kuonania uria e serious no horo uyu na thirikari ngonia nake ena bata pio na magituma andu nikirona mehaha. Wona kiharo giki kiarikirira muingi wa GICHUGU ndugukorwo gitangika ni gwa gutafaniria mishemanio undu umwe na mathako. Araboire president amuthondekere kibaro na aretikaniria na gavana witu koguo mbere ni gucokeria gavana ngatho na makire ni undu wa kunyitirira mbeu njithi na wona mbeu njithi yanyitiriro kimithako ona njobi mbeu njithi ni kunyibanyibia bingwera kibaro gikwambiriria gwakwa thiini wa itura riri athaki na andu aya ethi tubewe priority ya mbere nigetha tuingire thiini wa wira ni ucu ni tondu apart from kuthaka ni tuingiagia wira wa moko. Mwena-ini wake munini wa gavana wa Cira Githanda augite thirikari ya kaunti ya Kirinyaga kwa ihinda ria miaka 6 ikoretwo muhari-ini wa mbere kugacirira haro kaunti-ini ino. Kwanja iki ni guteithia maundu maingi muno tondu andu aitu aya nini ni mahota guka makona karia identification ya talanta yao nilionekagira guku niguo akoni talent ira menayo iko makihota kumihuthira mweka gwikira kindu muhuko. Ningi andu wa guku marihota ona hingwa kwina mithako mekota accommodation nilionaga andu mahota kwendi indo ciao kwina mithako guku. Kiharo giki gia Kianyaga gitanitio na njamba ya mbara cia wiyathi wa bururi General Kasam. Handu-ini ha Kameme TV kuma Kianyaga GICHUGU kaunti-ini ya Kirinyaga njitagwo Wainaina wa KIRIA.